tu tatou aina sofa pelo Iesu Keriso pe ona tatou whaafo e tua ilona vi inga ile ni tai au whaamanuina pele swafo le atua ona olona anga le leimana na tausina ia te otou ia me se fo ile soifua o ana au auna so se mea lava o lo whaanongolongo mai ai ile ni tai au. Praise the Lord for another beautiful day today that we can gather together as the body of believers wherever we may be, whether it be online, whether it be here in our home, but praise the Lord that we have an opportunity to gather together and give glory back to the Lord. So we look forward to the word this morning. Tatou whaalongolongo whaatasi mā ui le upo le atua i le nei tai au, a le a ua matai nei tatou le tatalo, ona tatou o whaatasi le mā ui le upo le atua, tatou tatalo. Vi ia oilo mātou atua le nei tai au, whaamanuina lo suafa, lau ami o tonu lea ua tau ami o tonu ina ai mātou, o mātou atua ona o lo wanga le leia te i mātou e ala i le maliu o Iesu Keriso lo alo pele, lona toe soifua mai, lea ua vea o ia mawhautua mo i mātou i luma o laua fio, mātou te avatu le vi inga i le ni tai au, o se oli sanga ia te i mātou, lo mātou o mai mātou te avatu le vi inga ia te oe, lea ua mafuta lau whanau, mo mātou tau no mai foi i le taimi o le launga ina o laua fionga pa ia, peo na mātou iai i le vai taimi o na aoa o mai le upo le atua ma le mata upo Ioane, le li ia ina ia whamanatu ia te i mātou le matautia o laua fio e ala i le toe soifua mai o Iesu Keriso lo alo pele ala tula mātou te talo le i tai au ia whaawina laua ona ia me se foi le whaalongolongo a lau whanau saunia o mātou loto e talia le upu a le atua i le nei tai au e ala atula mātou te talo i lo alo pele o Iesu Keriso lo mātou ali ima lo mātou whaola. Amene ma amene. Praise the Lord. Na ona tatou toe whamanatu le tatou mata upu le vai aso na te anei. Vai aso na te anei na whaitawina ai le mata upu e luas fulu. Mai lona ulua i whai upu se yo i le whai upu se fulu. I se mata upu whaapea ua toe soifua Iesu Keriso. Lela na tatou vaava ai I vaenga ese o lea mata upu I male onga ma le tala whaasolopito e winga I le toe soifua mai o Iesu Keriso. Tolu vaenga na tatou matamatai I le vaiaso na te anei. O le whai upu mua lava o lea mata upu whamai o le urua I aso o le vaisa pati I le tai au a o pou liuli lava wa luane ai Maria le makatala I le tuunga mau, wawa ai I le maa, wa ave eseina I le tuunga mau. Tolu vaenga na tatou I loa I le vaiaso na te anei, ua toe soifua mai Iesu, vaenga mua o le tuunga mau wa vanoa. Amen. Vaenga lona lua na tatou mata ma tatou wa oina o ie na tanu mai, e le I mawhai e nei ie na tanu mai le I whaaola, ma le taimi na tanu mai ai ma saunia lona tino e Nicotemo ma Iosefa le Arimatea ma tina na wifo e asi I le tai au e le ima whai e ia mea ona tau fia o ia I le tunga mau e le ima whai e ia mea ona tau fia lona toi tu mai ma le vaina e tolu o le mautonu sa tatou va aia I le tai au le mautonu o Maria o le mautonu o Peteru ma Ioane a o ia mea uma na whaero ai ua soifua mai Iesu. Praise the Lord. Last week we began John 20 in verse 1 and in the first verse it says there, now the first day of the week Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. This chapter 20 we're talking about the resurrection of Jesus Christ. And three things that we looked at last week that signifies or tells us that Jesus had risen was the empty tomb, the grave clothes, and even the uncertainty that happened this morning. Mary Magdalene, Peter, John, there was a sense of uncertainty amongst the brethren. But praise the Lord that none of those held back the resurrection of the Lord and Saviour Jesus Christ. O le soifua mai o Iesu o tatou I loa ai, wa malie ato atoa le finangalo o le atua I lona maliu.
O le toitu mai fo'i o Iesu, ua tātou ilo ai, o le taulanga mai aea, na saunia ilona maliu. O le toi soifua mai fo'i o Iesu, ua tātou ilo ai fo'i, ua tongi o laina anga sala ale lalolangi. The resurrection of Jesus Christ, we now understand his resurrection. We can understand that God raised Christ from the dead because God was satisfied with his death. God was also pleased with a perfect sacrifice that was given by Jesus Christ, and he accepted it as full payment for our sin. Mana tuana tātou whaitawina pe tātou talatala noa le vaiasona te anei. Ana le aise toi tu, e le aise tala le lei. Ana le aise toi tu, e le aise e ka le sia. Ana le aise toi tu, e le aise ola e whaavavau po selani. If there was no resurrection, there will be no gospel, no Christianity, no church, no heaven. So the resurrection is an important event because it's the resurrection that brings together everything that God intended for the non-believers and for the sinners to turn and repent and come back to the Father. Amen. Mo mua ko ni tolo tusia ye Paulo ya upu fa apel fa upu sfuma tolo ma sfuma fa o le alfa itawina. Mo mua ko ni to sfuma le lima fa mai Paulo ya ko ni to ai a fai ele ai se to tu mai o e woti. Po o le to e fa atuina mai ke riso. A fai fo o le to e fa atuina mai ke riso. Po ua whaalea o ngā lama tau tālai, ua whaalea o ngā fo'i lo o tau whaatua-tua. Ai whamai whai pue luasfulu, a o le nei, ua toe whaatuina mai ke riso I e woti, ua avea ma whaapolo-polo o e momoe. I'm just going to read a verse from 1 Corinthians 15, 13 and 14, where Paul writes to the Corinthians in regards to the resurrection from the dead, and he writes these words. But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. If Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. So the importance of the resurrection that we continue to preach today is a core teaching of the foundations of our salvation and our eternal life. Because in verse 20 in that 1 Corinthians 15, Paul writes to the church, he says, but now Christ is risen from the dead. Hallelujah. Amen. And has become the first fruits of those who have fallen asleep. So, o le toi tu, po le toi soifua mai o Iesu, mua wa whaamamai na I atato solitula fono I lona maliu. Lua, ua le aise malo si anga o le oti, a wa ua toi soifua mai Iesu. Ma ua tātou maua le ola e whaavavau, ma ua whaamautuina I lona toe soifua mai. Praise the Lord. The resurrection reminds us that it demonstrates that sin was atoned for by Christ's death. The resurrection also reminds us that death is now conquered. Death has no power over us as believers. And the resurrection confirms for us that eternal life is available to all those who believe. Amen? Hallelujah. So le tai au le nei, o le whaawa wina o le tātou mata upu, ua soifua Iesu. So today we're continuing in our reading of chapter 20, verse 11 to 18, that Jesus is risen. Ma nei pēta tātou whaitau mai mua whaipu e sfulma tasi, sfulma le lua, sfulma le tolu. E tolu vaenga ua o vaevaina ele tātou mata upu I le nei tai au. Vaenga mua ua iloa e Maria o Angelu. Vaenga e lua ua vaaya e Maria le ke riso toe tu. Ma le vaenga muli o te whiatala noa ele nei tai au. Upu a Iesu mo na uso. 3 parts of our sermon this morning that I'd like to look at. Number 1, Mary sees the angels. 2, Mary Magdalene, an eyewitness of the risen Christ. And 3, Jesus' words for his brothers. So le atato whaita wina le upo le atua I le nei tai au. A mata mai whai pasuma tasi whaamulmole, se o whai pasuma tolu, and then I'll read the English for us. A mauna utusi a Maria Iya. A Maria, ututu e whafo e latane le tutumau. Watangi o ia mapuno I le tutumau.
Ona ilo atu lea e ia o angelu e tolua o oiwo o sina. Wana nofo i le mea na tu ai le tino i Iesu. O le tasi e iu, o le tasi e iwai. Wala awhai mai a te ia, fuhai, se ale mea e tatani ai. Ua whapea atu ia i a te ilanua. Wala wala tau ave ese loa i. O te le ilo fo i le mea wala tau tu ina ai o ia. Verse 11 to 13, John chapter 20. But Mary stood outside by the tomb weeping. And as she wept, she stooped down and looked into the tomb. And she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. Then they said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. O le manatu mua le nitai au wei loa e Maria o angenu. Whamaile leina mua fai pasuma tasi, po le fai upu atoa lea fai pasuma tasi. A o Maria, ua tu o ia I fafo e lataane I le tuunga mau, ua tangi ai. Whamai ua tangi o ia mapunou I le tuunga mau. Tato I loma le vai asona te anei o Maria na mua I malanga atu I le tuunga mau. Na tato I loa na iai siti na I lea tai au. Ai whamele tu sia mareko o lona mata upu e se furu maleono fai pue iwa. Whamai o ia lava lea na mua lava I le tuunga mau. O le tala whaasolopito o soifua o Iesu, e whaase fulu o na whaailoa e Iesu o ia I lona toe tu mai. Mana tua mai tātou o le tusile a Ioane mai lona mata upu e lua se fulu. O lo tala noa mai ele tusi tala e winga I le toe tu mai po le keriso ua toe soifua. So Mary Magdalene, we see here in verse 11, she's weeping. But we also understand from last week that she was the first one to arrive at the tomb. We also understand that as she's weeping here today, that she becomes the first eyewitness of the risen Christ. The whole of the Gospels actually talk about 10 times when Jesus presents himself as the living Christ to the believers. If I say fulu ona whaeloa Iesu o ia I tangata talitonu, mo mua sa whaeloa ia Maria Makatala, lua na whaeloa I tina manisio I latou sai le tuunga mau, pena asia le tuunga mau tolu, o soo na o I le whawa ai, so e to lua noi e mau na whaeloa ai, e le ali whaola o ia ua toi tu. Na whaeloa ia Peteru, na whaeloa ia Ioane, whamai o soa se fulu au le iai toma, na whaeloa ai e Iesu ma whapea atu ia o tau manuia. O soa se fulu mane toa tasi, ina ua awai toma, na toe whaeloa ai le keriso ua toi tu. O soa toa fitu na o whapea I le vaio tiperia ina ia lato mawania. Na oe whangota, lesi whaeloa lea o Iesu ina ua toi tu mai. Ina ua toi fio hae o ia I le langi, na whaeloa o ia I le autali tonu toa 5 se lau. So I o lo tatu I lo ai I le fast fulu aso talu mailo na toi tu e o I le aso na toi aveina e ai o ia I le langi. Na whaeloa o ia I le toa tele o moli mau. O moli mau ia o lo whapea o na wha maumawina I tusi o evangalia a le au apostolo. Tātou te ilo ai na wha mautu wina pe mauti noa le toi soifua mai o Iesu. The 10 times that the Gospels capture the risen Lord revealing or showing himself to the believers in the Gospels, first was to Mary Magdalene, and we'll be talking about her this morning. Second, to the women who were with Mary Magdalene at the tomb or at the grave. Also, those 2 disciples that were on the road to Emmaus, to Peter, to John, to the 10 disciples without Thomas, and then also again to the 11 disciples with Thomas, the 7 disciples who went fishing in Galilee, and also the 500 that saw Jesus ascend to heaven.
And so within these 40 days between his resurrection and his ascension to heaven, Christ had revealed himself to many of the eyewitnesses and many of the believers. Ina wa mawai fo lona to e tu na whaali o ia na o la tau lava na tali tonu. Jesus revealed himself in his resurrection state only to believers. No le tasi lava le tangata ele I safa apeo na vea ma tangata tali tonu na whaali e Iesu ke riso toi tu mai. Na ai. Na Paulo. Na Paulo le apostolo. Amen? Amen. So Paul the apostle was the only one that out of all of the believers, that was a non-believer that Jesus revealed himself to, and he ended up becoming the preacher to the Gentiles. Ai ole tai aole nei, fa mai le whaipu e sumatasi, a o Maria ua tu o ia I fafo, fa mai e lata ane le tuunga mau ua tangi ai. Ole tai aole nei, o te fiatala noa I le tangata le nei o Maria le makatala. Awa a tātou wa ai I tangata malava na whaali ai le toe tu mai po le tino o ki Iesu ua toe soifua mai. O le tangata lea na filifilia he lea tua ina ia whaali ai Iesu pe uluai whailo ai Iesu ua toe tu. O le tangata I moia Maria le makatala. Whamai o se tasi o to sfuluma le to lua. E leo se tasio le au so na whaahuluai whaailoa ai Iesu. This morning I want to talk about Mary Magdalene and the fact that she was the first eyewitness to witness the risen Lord. It wasn't one of the disciples. It wasn't even a man. It was a woman. And it was Mary Magdalene. And for me, le tala anga le tangata lea, for me le luka alona mta upo e valu. Whamai o le tangata, whaipu e lua whamai o lo iei le whasi whaitau e whaatatau I le tangata lea. O Maria, wata ua o le makatala, na o I whafo ia te moni e to ofitu. Whamai o le tangata sa ieianga ngaleanga ma mai, a ua whaamalo lo ina. O le tangata le na uluwa I vaaya le tino o Iesu ua toe soifua mai. The first eyewitness of Jesus Christ was this woman by the name of Mary Magdalene. And she had a past. Because in Luke chapter 8 verse 2 it says, and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons. So she had a past, but yet she became the first person or the first eyewitness of the risen Lord. Praise the Lord. O I tātou te wa aia I le loto ato le whaola, I le tangata nuti momoia. Po le tangata loto momomo. We can see here an example of Christ's heart towards those who have deep sorrow. Because Mary Magdalene was full of sorrow this morning. She had no idea about the resurrection. All she knew about was that Jesus' body was not there. Whamai le whaipu e smuma le tasi, whamai ua tangi o ia mapuno I le tuu ngā mau. O le tangi lea, o le tangi o le tangata matua whaanoanoa. The weeping that we read in verse 9 is that she stooped down and looked into the tomb, but she wept deep sorrow, and yet she became the first eyewitness of the risen Lord. It talks about such care and an example of grace that our Lord had for those with deep sorrow. And Mary Magdalene was one of them. Whamele whaipu e sumatasi, watangi o ia mapuno I le tunga mau, o nei loa atu lea e ia o a ngelu e to olua, wa o ofu I ofu sisina, wano nofo I le mea na tuuai le tino o Iesu, o le tasi e le ulu, o le tasi e vai. O le tala anga foi o le tosu e fua mai o Iesu, o lo iai I tusi uma apostolo au angenu. O au angenu o lo lato moni mau fo I lato. I le mataupu e luka lo na mataupu e lusu ma wha fai pue wha, ma taio mataupu e lusu ma valu fai pue lua ma le tolu, ma reko alo na mataupu e sfulu ma le ono fai pue lima.
O lo moli mau angelu, I le aso lea o le toe tū. O le aso lea na momo'o ai le langi atoa, I le toe soifua mai, o le alo, o le atua, soifua. E oi angelu na lato moli mau. Mana tua le tatou fai upu na tatou fai tawina I le vai aso na te anei. Amen. Fa mai, e leo I nei o ia, I nā mata ia, I le mea na lato tuu I na ai o ia. O le whiaua angelu, o le whiaua angelu na whaailoa I tina I lea taiao. In Mark chapter 16 verse 6, we read that the angel says, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. The angels played an important part on resurrection morning. We know that all of heaven was anticipating resurrection morning. So they were part of the story of when the Lord was resurrected from the death, from the dead. Amen. Ai fa mai fai pule nei taia, fa mai le fesilia a ngelu na lato fesilia I nei tina, ia Maria. Fa mai, funai, se ale mea e te tangi ai. Ua whape atu ia te ila ua, a wā ua latu ave ese lo ua lii, o te le ilo foi, le mea ua lato tu uina ai o ia. Amen? Amen. I le luka alona mta pue luas fulma le wha, fai pue wha se yo o le fai pue ono. Fa mai ua whememe ai I lato nei mea, whauta foi, ua tutu mai a te I lato, ta ngata te olua, ua o ofu pupula. Ua matatau I lato, ua puno foi o lato mata ele. Ona la fai mai le ia te I lato, se ale mea tau te sa ili ai le ua soifua mai I e uoti. E leo I nei a ua tu. Ia o tō manatu I lona whetala yatu yate o tō, ina oi Galileia o ia. So I le nei tai au, o le moli mau le nei tai, o le urua I tangata na ia wa aia le li whaola ina ua toi tū. Ma le moli mau o angelu, ua lato wha maoni ai, e o ofo I le langi, na wha moe I le aso lea, o le toi soifua mai o le alii whaola. That even the angels and all of heaven anticipated the resurrection of our Lord. So it's beautiful the picture that we see here today, that the Lord, even in his resurrection, that he would care so much for the first person that would be witness to his resurrection body. Amen? It's the lady by the name of Mary Magdalene, and her story continues on in today. Well, manatu lona lua, tato te mau me whai po suma wha, me whai po suma lima. Tato whai tau mai o na tato ngā I leo le tato mta uku le manatu e lua, wa ia whai atu I ia. Wa ia whai atu ngā uku, ona whāliu lea atu, ona iloa atu lea e ia o Iesu ua tumai. Ai le iloa e ia o Iesu la walea. Wa whetala ia Iesu ia te ia. Funai, se ale mea I te tangi ai, wa ia e se sa ilia. Awa fine, whate ia me pole leo ia ua whai mai ia te ia. Le alie, a whai moe ave ese ia te ia. Tau mai ia te au po whea le mea ua e tuina ai o ia. Ona o ave ese ina lea o ia. 14 and 15. Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there and did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" She, supposing him to be the gardener, said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Amen. Ona manatu lona lua, wa vaaia Maria le ke riso toi tu. Ai se tato mata le whaipuna suma le se fulma le lima, fa mai ua whetala ia, se fulma le wha, sorry, fa mai ua ia wha iatu nā upu, ona wha liu lea I tua, ona I loa atu lea e ia o Iesu ua tu mai,
ai le iloa e ia o Iesu lava lea. Le ulua I tangata na ia va aia le keriso toitu, o Maria le makatala. Le tina sa wha malolo ina, le tina wha mai na tutuli eite moni. Ai lea ua va aia o ia le tino o le toitu mai, o le whaola toitu mai. Ai wha mai ai le iloa e ia o Iesu lava lea. In verse 14 we read that Mary Magdalene now turns around and saw Jesus standing there. But at the end of that verse it says, but she did not know that it was Jesus. The first eyewitness, she sees Jesus, but she does not know it's Jesus. Amen. A tonu ele I loe tātou pe ona o le mafuaanga, o loo tangi o na mata, I lea waweao, ma nate le I loa ai o Iesu lea ua la whaafisanga. Mana tua fo I tangata o Maria, ele o manatu o ia I le toitu. A tonu fo I sa le I loa e ia, a Iesu I le tai au na e whamaile moli maua mariko, whamai ua ese lona tino mai. A so e lo tu si le mariko na e lua. A mariko suma le ono, sorry. Whaipa suma lua lo ia I le whaitau whapea, wa mawai atu ia mea, ona whaali mai lea o ia, ua ese mai lona tino, I le isi to o lua o I lātou. O I tātou te ilo ai, e o I lea tae au, o le tino o Iesu, e le I pei o le tino o Iesu, mua, a o le I maliu. Na lefa mai le moli maua mariko, whamai ua ese mai lona tino. So a tonu I lea tae au, e le I loa e Maria le makatala, o Iesu lea ua ia wala whaafesanga I. A tonu ona ua suia le tino o Iesu I lona tino mamalu. Whamai le mua koronito, ta pue sfuma le lima alona whai pue fast school, whamai e iai fo I tino whaalelangi, ma tino whaalelangi. Ai ese le matango fie o le whaalelangi, ese lole whaalelangi. Whamai whai pue fast school malua, e whapea fo I le toi tutu mai o e uoti, e lulu wina male pala, e toi whaatu wina mai male le pala. Le tino lea wa tino mai e Iesu I le tai au, a tonu o le ua tatu I loa a, o le tino whaalelangi. This morning when it says that Mary did not know that it was Jesus, maybe it was because she was weeping so much that she could not see or make out who Jesus was in the early hours of the morning because of her tears. But also in the book of Mark, it probably could have been the reason that, because Mark says that he appeared in another form. In Mark chapter 16, verse 12, it says that Jesus appeared in his resurrected body in another form. And maybe that's why Mary could not recognize who Jesus was. In 1 Corinthians chapter 15, verse 40, it reads this verse here. There are also celestial bodies and terrestrial bodies. So there are heavenly bodies and earthly bodies. It says there in verse 40 of chapter 15 on 1 Corinthians, but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. So we definitely have a heavenly body awaiting us after this life. So maybe this morning Mary was seeing Jesus in his new body and didn't recognize him. Ao le tai au, whamai fo'i I le luka alonam ta koe luas fulu ma le wha. Se isu e tatou tusi. Alona whai upu e se fulu ma le lima, ma le whai upu e se fulu ma le ono. A wao le tai au, e o fo'i so o te o lua na watu I e mau. O loo I ai fo'i whaapau mau ngā luka. E le I loa fo'i e so o e te o lua o loo la whetau talatalai ma Iesu. Se tatou whai taui whai upu I e lua. Whai po suma lima ma whai po suma le ono luka luas fumal wha. Wa la whetau talatalai ma whesu e ai. O na whaalalata mai e lea o Iesu.
ua o whaatasi mai la ua, a ua punitia o la ua mata, o lea ua leiloa ai o ia e I la ua. O loo tātou maua fo'i I le moli maua luka, o le whina ngalo o le atua ina ia punitia o la ua mata. E le I o I le teimi e whaailoa ai I Iesu, o ia o le whaaola toi tu. Lono winga, a tātou whaava ai I le tātou tusi whaitau I le neitai au. I le whaape ai o Maria, o na whaaliu le itua, wai loa atu e ia o Iesu wa toi tu mai, ai le I loa e ia o Iesu lava lea. O le whina ngalo o Iesu, e le I o le teimi e whaailoa ai o ia, ia Maria a. Bei o so e to o lua, no atu I e mau. Na le whina ngalo le atua na le I loa ai o ia e I la ua. Ai whamai le moli maua luka, I le whaipatolu sfulu ma le whaipatolu sumatasi, whamai, o ta oto I e tau mawha whatasi mai la ua, o na tango ai lea I le arito, o whaafetai, o tofi ma vatu I ate I la ua, ona pupula ai lea o la ua mata. O so o ia e to o lua I e mau. O le whina ngalo o le li whaola. Ina ia I loa o ia I lona tino mai ua toi soifua. That even the two disciples that we read in the book of Luke, chapter 24, verse 30 and 31, it says their eyes were restrained so they would not know him when they were talking with him. But later on, after the evening meal, it says in verse 30, it says, now it came to pass as he sat at the table with them that he took bread, blessed and broke it and gave it to them. Then their eyes were opened. That even in his resurrection, that he was still in full control. Praise the Lord. Amen. That even this morning when Mary came face to face with the risen Lord, she did not recognize who he was in his glorious body. Amen. Whamai whai pusuma lima le nei tai au, whamai o whetela I atu Iesu, fūnai se ale mea e te tangi ai. Whamai le tali a Maria, whate ia o le leo ia o le whanua, ua whai mai a te ia, lea li ie, a whai ua e abe ese ia te ia, ta o mai a te au, po whea le mea ua e tuuina ai o ia, ona o abe ese ina lea o ia. I le tai au, e leo manatu lava Maria I le toi tu. Ai lea ua whaafesa ngai ma lea li I whaola. O loo whaapea na tali atu o ia I le fesili al whaola. Whamai le fesili a Iesu fūnai, se ale mea e te tangi ai. Wha te ia o le leo whanua. Whamai Maria lea li ie a whaiwa e ave ese ia te ia. O le tali o tangata e leo manatu lava I le toi tu. Ai o lona loto a toa ua tumu I le whaanoa noa, a walo sa ili o ia I le tino o le whaola. O lo sa ili o ia I le tino oti o le whaola. So Mary, Jesus responds in verse 15 and says to her, woman, why are you weeping? Whom are you seeking? And now we know that it's the will of the risen Lord that she doesn't recognize him, because the same thing has occurred to the two disciples that are on their way to the road to Emmaus. And she, supposing that he was a gardener, says, sir, if you have carried him away. Her response is still saying to us that she has no idea what the resurrection is here. She's not thinking about a risen body. She's still looking for a dead body. And she's full of sorrow. See, she is full of sadness. And she says, tell me where you have laid him, and I will take him away. O le tai aole nei, o lo sa ilia e Maria le tino oti o le whaola. O lo whaatalitali Maria ina ia toi maua mai le tino oti o le whaola. Ma le lilo i ona manatu, o le tai aole na whaatalitali e le whaola ia te ia, ina ia whaailoa ia te ia lona tino ua toi tu mai. Mary this morning was waiting at the tomb, weeping, and her heart was seeking and searching for the dead body. She was looking for where was the dead body.
Where did they move him to? So I can bring him back. Whereas Christ waited there for Mary to reveal to her that he himself was alive. O I tātou te ilo ai, wa iai Iesu Keriso ilona tino mamalu. Jesus was in his glorious form, and even Mary did not recognize that. And Christ had not yet revealed himself to her in his glorious form. But also reminds us of that the Saviour would come back and meet with who was in sorrow. O le loto ato le whaola na ia whaafeiloa iai le tangata lea. O le tangata sa tumu i le wha noa noa. O le tangata na nau ia te ia. Ai lea ua toe wheiloai mai ia i le tuunga mau. Pe o le anganga le whaola ina ia whaafeiloai le loto o le tangata momomo le tangata wha noa noa. Oka se alofa ina whaamanuia ina i tātou le alofa o le whaola. Such great love that he had, even for those who are deep in sorrow. Praise the Lord. Amen. O whai upo muli muli o la tātou whai taua i le nei tai au. Wha mai, ua tali atu Iesu whai pasuma le ono, ua whetala i atu Iesu ia te ia, Mariae. Ona whaaliu lea o ia o whai mai a te ia, rāpō nie, o lona winga lea o a oe. Whetala i atu Iesu ia te ia, aua e te tango mai a te au. O wā outele i alua e lava i lo utama. A ia e alu i o uso, o whai atu ia te ilato. O te alua e i lo utama ma lo o tōtama, o lo o atua ma lo o tō atua. Ua aluatu Maria le makatala, ma whai lo atu i le au so, wa i loa ia ele alii, o whetala i mai foi e ia, o ia mea ia te ia. The last and final part of our session and our sermon this morning is found in verses 16 to 18. And it reads like this. It says, Mary is responding, thinking that this is the gardener, and saying, if you just let me know where the body is, I will bring him back. And Jesus says this in verse 16. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him, Rabboni, which is to say, teacher. Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. 18, Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these things to her. O le vaenga muli muli, upu a Iesu mo nauso. Jesus' words for his brothers. No mai whai pasuma leo, no whetala i atu Iesu ia te ia, Mariae. Wha mai ona whaaliu mai lea o Maria ia te ia ma whaapea mai, Rabboni. Jesus responds to Mary thinking that he was the gardener and says, Mary. She turns around and says to him, Rabboni. O le ata o lo tatou maua I, ua I loa e Maria le makatala, le leo o le whaaola. Straight away, ina ua whaalonga o ia o whaapea mai, le ali whaaola ia te ia, Mariae. Ona whaaliu lea o ia, ua I loa le lei lava e Maria, o le leo lea, e le o seisi lava leo, o le leo o Iesu. O le leo o le whaaola. O le leo o le leo mamoe. Mana tua le Ioane se fulu alona whai pue wha. Wha mai upo Iesu. Pe atu ina atu e ia ana lava mamoe. E mua atu ia iai. O na muli atu ai lea o mamoe ia te ia. A wā ua lato I loa lona leo. O le leo lea na whaalongo I Maria I le tai au lea. O le leo o le whaola. O le leo o le whaia onga. Lea na whaapea atu ai o ia Rabboni. O le awa o sili. O rapie o le awa o le Rabboni. Pe maua lunga atu le situ langa na whaapea o na tali atu ai Maria. E whaeloa ai lona I loa le lei o le whaola o Iesu ua toe tu mai. Rabboni.
Mary knew straight away who it was by his voice. And we know that Jesus taught us in John chapter 10 verse 4, and he says there about the shepherd's voice. Praise the Lord. He says, and when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Early hours of the morning, Mary did not recognize who this was, thinking that he was the gardener. Amen. But as soon as he says Mary, she recognizes the voice. She recognizes the voice of the shepherd, because she was a genuine believer. She was a follower of Jesus Christ. She once had a past. She once had sickness and full of demons. But this is the Savior that saved her life, healed her sickness. And when he calls her name this morning, she instantly recognizes him and responds by saying, Rabboni, or great master, great teacher. Amen? Amen. Sila fia e Maria, le leo, o le leo ma moe, le lei. Lea na whapea tua Iesu ia te ia, Maria o na whaariu lea o ia, ua whai mai a te ia, rapo nie, o lona winga, lea o wā oe. Whamai whai koe suma fitu, ua whetara i atu Iesu, aua e te tango mai ia te au. O lo iai le moli mau mātaio, o tina i le tai au ina ua i la i loa, Iesu i lona toi tu mai, whamai ua lato whetā ngofi i ona vai, maifo ia te ia. So this morning, Jesus responds to Mary and says, in verse 17, Jesus said to her, do not cling to me. And we know that in the Gospel of Matthew, the response from the women when they saw Jesus, the risen Lord, it says that they fell at his feet and they clung onto his feet. Lea lana whapea atu a Iesu, i le mata upo Ioane, ma whapea atu, aua e te tango mai ia te au. Aisea, whamai upo Iesu, a wā o te le i alu wa e lava i lo utama. Ua tatu i lo, o le loto ato o le whaola, ina ia toi whaatasi ma le tama. Ina ua maea ngaluenga uma, mana tua le Ioane sfuma le tolu o lo whapea ai upo Iesu, le upo le tustala. Whamai, ua sila fia Iesu o mai ona po e tu uai e ia le nei lalonani, ai mali watu i le tama. Mata upu ato le sfuma le wha o lo whapea a whio ae o ia i le tama e awina mai le anganga pa ia le feso swani. Mata upu sfuma fitu o lo tala noa mai e Iesu i lona tatalo i le tama whamai ua outu ina atu le vi inga i ato i le lalolangi. Ua ou wha umaina le ngaluenga ma e tu ina mai a te au o te whaia. O le loto ato o le whaola ina ua mawai lona toi tu. Ina ia toi fo i atu o ia i le tama. Lea na whape atu ai o ia Maria i lea tai au. Aua e te tango mai a te au. A wā o te le i alu wae lava i lo o tama. Amen. When Mary recognizes that this was her Savior, this was the risen Lord, that she is seeing him for the first time. And Jesus says, do not cling to me, because she had immediately responded by holding on to the Savior. She did not want him to disappear again or to move away from her. But Jesus says, for I have not yet ascended to my Father. And I just want to acknowledge here that Jesus, after his resurrection, his whole heart was to be with the Father. We know that from chapters 13, chapter 14, where he talks about returning to the Father and sending the Holy Spirit. Chapter 17, where he says, Father, I have finished the work which you have given me to do. Amen. Jesus was always about returning to the Father. And he responds to Mary this morning and he says, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. For my Iesu vai pue suma fitu, awa o te le i alua e lava I lo tama, a ia e alu I o uso, ma whai atu ia te I lato. O ia mau mai ese manatu e whai uanga I ele tato mata upule ni tai au. Ona, a tato vai upuna whaangaina Iesu, wha mai Iesu, a ia e alu I o uso. Ua tuina atu se whaatonunga ia Maria le Makatala, ma whape atu, a ia e alu I o uso, ma whai atu ia te I lato,
O te aluae I lo tama ma lo o tau tama, o lo atua ma lo o tau atua. Le vaitaini a toa lava na mafuta Iesu ma lona au soo. Sa whapeo na ia whaongai nei upu o ia o I lātou o ana au auna. Pe whaingoa ina I lātou o I lātou o ana wō. A ina o mawai lona toi tū, o I tātou te iloai, whatoa ia whaingoa ina I lona au soo o uso. Praise the Lord. Amen. In the whole of Jesus' ministry, he would refer to his disciples as his servants or his friends. But after the resurrection, the resurrected Lord, the risen Lord, would say to Mary and say to her, but go to my brethren, or go to my brothers. It's the first time that he uses this as a reference to his disciples, and he calls them brothers. Amen. Amen? Amen. Why? O le fesili, aisea, o le tali tātou te maua I le e peru alona mtau pue lua. Se sua e tātou tusi, tātou whai tau whaatasi. Whamaile e peru e lua alona whai upu e se fulu ma le tasi, tātou whai tau mai e whaatasi le whai upu lea. A wā o le ia, a wā o le na te whaapa ia ina mai, a toa ma I lātou uma e ua whaapa ia ina, e tasi lo lātou tupunga. O le mea lea, e le mai o ia ta ua I lātou, o ona uso. Amen? Whamaile e tustala e peru, a wā o le na te whaapa ia ina mai, o ai lea, o Iesu. A toa ma I lātou uma e ua whaapa ia ina, o ai lea, o I tātou uma lava o e whātuatua. E tasi lo lātou tupunga. O le mea lea e le mai o ia ta ua I lātou ona uso. Ina ua whape atu o ia Maria le makatala. Whamai alu atu ia oe I o uso. Ma whape atu ia e alu atu ia uso. Ma whai atu ia te I lātou. When Jesus says to Mary Magdalene this morning, and he says in verse 17, but go to my brethren. He's referring to his disciples as his brothers. And I just want to read Hebrews 2, verse 11. And it says, for both he who sanctifies, it's God the Son, through the death of the Son, and those who are being sanctified, that's us, believers, are all of one. For which reason he is not ashamed to call them brethren. Amen? Amen. What a privilege it is to be called co-heirs or brethren together with the Son of the living God. Whamaile romana mta upu e valu alona whai pue sfulma le ono man whai pue suma fitu. Whamai o loo moni mau mai lea lava nganga I o tātou a nganga o whānau I tātou a lea tua. Whamai a whai foi o whānau I tātou o suli foi, o suli lava o lea tua, o suli whaatasi makeriso, pea whai tātou te ti ngā whaatasi maia, ina ia whaamanu ia ina foi I tātou whaatasi maia. O ka se whaamanuianga mo I tātou o e whaatuatua matali tonu I lea lii ua toi soifua mai a. Whamai ele ngata ina ia vei tātou masuli, whamai o suli lava o lea tua, whamai o suli whaatasi makeriso. When Jesus calls to Mary Magdalene and says, go to my brethren, when he says to her, go to my brothers and tell them that I'm going to my Father and your Father, my God and your God, he was literally saying to them that they are now, because of his resurrection, they are now part of the family of God. And so are you, and so am I, if we genuinely believe in the resurrected Lord. In Romans chapter 8, verse 16 and 17, and has these verses, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. 17, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. Praise the Lord. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. That is a great
reassurance for all believers today, brothers and sisters, as we hear the word of God, that we are co-heirs, that we are heirs together with Christ, that we are joint heirs. Fa mai o suli whaatasi I tātou makeriso, ina wa mawhai o na vea I tātou mauso I a keriso. Amen? Amen. Praise the Lord. Lele wha mai ei o ia, a ia e alu I o uso mawhai atu I a te I lātou, o te aluae I lo te mā, ma lo o tau te mā, o lo atua, ma lo o tau atua. Sumawalu ua aluatu ma ria makatala, ua whailoa atu I leo soo, ua iloa e ia lea lii, ua whetalai mai foi e ia, o ia mea ia te ia. In the final verse this morning, Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these things to her. Amen? What a great privilege that this woman had. A woman with a past, and we all have a past. Praise the Lord. But that Jesus in his grace would wait for her, even though she was seeking a dead body, he would reveal that he was alive. And then he says to her in the final part of our sermon this morning, and says, go and tell my brothers, reminding all of us as believers that we are joint heirs with Christ, that we no longer have the spirit of fear, but that we continually believe that the resurrected Lord is our Lord and Savior. Amen? Amen. Praise the Lord. How important is the resurrection? O le tāua le nā, o le soifua mai, o le alii whaola. Le neitai au o tātou whaalongolongo, I le vaaia Maria, I le toitu mai o Iesu. O tātou whaalongolongo fo'i, I le alofa o le whaola, mo le tangata le nei o Maria le makatala. Ai o fo'i I le whiau na ia whaapea atua I a Maria, I ni ia whaapea na tau atu I ona uso. Whaapea na aluatu o ia, I lona ta mā, ma lola atou ta mā, I lona atua, ma lola atou atua. So whao mai le tātou mata upu le nei tai alu, Ioane le alua sifuru whai pasuma fitu, fa mai Iesu I a Maria, a ia e alu I o uso, ma whai atu I a te I lato, o te aluae I lo ta mā, ma lo o tau ta mā, ma lo atua, ma lo o tau atua. And to finish us off today, John 20 verse 17, go to my brethren, Jesus says to Mary Magdalene, and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and my God and your God. And today, if you're listening and you've heard the words, let me remind you of the power of the resurrection, because the gospel is the message of the fact that the Son of God died, and after 3 days, he was resurrected back to life. And that he died for the atonement of our sin, the atonement of your sin, and that whoever believes in him shall have everlasting life. Praise the Lord. We lato umalava o e whaatuatua I le alo lea le atua, le alo lea le atua na toi soifua mai na ye woti. Amen. O le atua le nao lo tātou tapua I ai. Le alo le atua na toi tu mai I le aso tolu o le na malie atoa I ai le fina ngalo o le atua I na ua maliu o ia I na ia toni o la ina a tātou o na sala. Lea tātou te whaafeta I ai I le atua o na olona alofa tele ia te I tātou. Tātou tūlai mai, tātou te talo whaatasi le nitai au. Amen. Whaewina ele tātou tāu kumatu I nā tuailo loto I le atua. Ma whaafitai atu I le atua o se atua anga le leia te I tātou. Leo o tātou vaavai e o lava I lona toe tū mai. Na ia manatu lava. Ie loto nuti momoia na ia manatu I le tangata. Pei lava I tātou. Ma real makatala. Pei o I tātou. Ai whaafitai I le atua. I lona manatu mai. Tātou te talo whaatasi, whaataitai mai upuia le te talo. E pēr lava mau te talo I le nitai au. Tātou te whaafitai atua I le atua. Tātou te talo, whaafitai tele le atua.
Whaftai tele le tua. I lau upu na o whaalongo ai, Ila upu na o whalongo ai. i le nei tai au. Ile nei tae. Whaamanuina lo suafa, Amanuina o suafa. o na aua fionga mamana, Ona awa fionga mana. e whaamanatu ia te i mātou, Whamanatu ia te mato. le mana ma le malosi, Le mana ma le malos. o lo toe tū mai. O lo toe tu mai. Whaawhitai, o Whaafitai. lo mātou au auna, O lo mato o ona. i le atua manu malo. Ile atua manu malo. Ua le ai se malosi o le oti, O le se malos o le o. ua ave e sea le malosi o le tunga mau, Wawe se malos o le tunga ma. a ua mātou manu malo, Awa mato manu manu. ia ke riso Iesu. Ia ke riso Iesu. We thank you, Lord, We thank you, Lord, for your word this morning, for your word this morning, for the resurrection for the resurrection of your Son, Jesus Christ, of your Son, Jesus in Christ, whom I believe. in whom I believe. I thank you I thank you for loving me for loving me like Mary, like Mary, who had a past, who had a past, but now but now I am set free I am set free because of Jesus Christ. because of Jesus Christ. Praise the Lord Praise the Lord for your grace for your grace and your love and your love toward me. toward me. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. amen. After tele lo mātou atua, lau whionga le ni tai ao sa tu ina atu ia te oe, ua whai wina, whafoi atu ai le vi inga ia te oe, nei māso mai o le whaavavau lava, a nene ma amen. Praise the Lord. Tato lalo mai lalo whaftai.